voin hi July ni hi ani a tukin khan chanchin thalo takin min thonga chun lama suspension of operation hnuaia UPF le KNO atangin press note kan hu boka suspension of operation hnuaia te chungchang news commentary telin kan ngai thla hole donia boina thar chuaka mi pasari nunan chan July ni tukin jing ma taka khan Bisnupur district a inbeina athlenga mi pathumin nunan chan July ni khat zahna tang to khan Langza bi chandol pokpi le sokam huna inka na aom to a report ina tarlan danin tukin khan khoijuman tabi khwa a inka na athlenga mi pathum anthia Wango police station OC hovin ruang panhi hi anla thaya kumbi MLA S Premchand Singh a ina da anni khoijuman tabi hi Bisnupur district ni in lamka tunma Chorchanpur district tia kan soithin kha ramrihula ani nimin khan Manipur governor Anusuya Uike chuan Manipur mi puite chu boina siam to lo turin asoma ma se internet lo wangin angin na po hi anlam hulawani mele boina thar le tak hi tukin jing darli vel khan Langza le chingkang mai khwate chu arambai tengol ten anruna in som ni paruk le biak in pathum an hal David Hmar Langza khomi chu rong taka tha ni in angong an tan saka alu antar bokani arab thak takzet biak in pathum te hi Independent Church of India ICI Evangelical Assembly Church ESC le Reform Presbyterian Church RPC biak in te ani ESC ko hran upa chin riat lova kha van nei thak takin ain sa seng thaya van nei thak takin dam taka mu ani David Hmar rual hian an khomi enge mozat anom ve a mai chepani le mi padang anom ve a midang hi chu engtin tinemo an bibo thaya David Hmar hi arambai tengol ten manin anom na thei ang berin an soisa a midoi jeble damdu hrim chuni se kom nam kani ati thaya mar kani ati tlatawangin huai sen takin alo mar terta ni in an soi David Hmar rual hian kom nam mi pani an man ve ni in an soya anni chuan kom kan ni an timaya meitei ten an chwa le ni in an soibok Langza khomi ti hian kom tongpo an thiam ve veka doi zep taka dam ain ahnam athi pui hi kan ngai sang ringot lova zahna kan hlana ahniak nung zuingam tura kanin ti chak apoimo hle meitei lam hi mi paruk pasari vel chu an thi ve ngei ni in Imphal Free Press chuan a reporta nunna pakhat kanchana ni chuan somtala thungrul kan tum turani mania Navy Suti mangmek kautuk muna tribal volunteer ten pialral ticket an lo pek to Merchant Navy Waikhom Nila Kamal chu Nimin Khan Tinsit Chingkhei Chingkhonga halral ani Nila Kamal hi chol manga visa ngak mek ni in an soya mei ni som ni pakwa atang khan meitei volunteer te zinga atelve a kautuk lama a thina ni la kamal kum som limi hi kongpal khai dem lei kai mi ani National Highway number 2 hon ani le ta tukin jing chu Langza thilthleng awangin thinarim viau maya chuti lain thinrim na tizwal tu turin Kangpokpi district National Highway number 2 dan mek chu hli ani thu kan rezuya engril rupua economic blockade hi sut nge anni ti kan threlova Manipur zo fa te hi kan la in pum khat tok lo deuh ni in alang nizana kan news ngai thatu te chuan in thevekanga Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma Khan cholkar khat emo ni som chungin boruak adang lam man to ang ti in asoya zun ni som khan Imphal atloa zun ni som pakhat zana UPF le KNO hwai tu tenen Guwahati anin huwa tunhua landanin meitei ten Himanta kha SO te thlem turin anlongen ni in alangta suspension of operation hnuaia helpol te hi tuntum Manipur boina hian inrol na tur an nei lo ti pomsela ITLF in titura ati te chau ti to se athawiawang voin July nin hi khan United People's Front UPF lek Puki National Organization KNO chuan joint press statement an siama Union Home Minister Amit Shah ngen na angin Kangpokpi district
kagui huna national highway number 2 dan mek chu titop ani thu an puang ani he an thutluk na hi kholal civil society organization hrai tu tele pol sang sanga tanga hrai tu te anin biak ron nuwa thutluk na siam an ni thu an ziak bok kuki zo organization te chuan union home minister hena ramri hula munder thonga omte himnan security force kan lo deal to a muntam taka central force da anni awangin kan lom ramria khwate security force ten anven him vek nuwa volunteer te kan la chua kanga remna le muanna siam kan tum donani antibok he an thuchhuah a hian UPF thupuang tu aron kip gen le KNO thupuang tu seilen hau kip ten ming an zia kani Assam chief minister le neda convener himanta zinmalok zun niruk po khan committee on tribals unity sadar hills ko tu chuan national highway 2 a economic blockade li ani thu an lo puang to a ma se zun nikwa mi pui thin rimin andang thale a engemotak chu thilkal diklo helama hian a omni in alang Amit San lamka atlo tum khan indigenous tribal leaders forum hrai tu ten separate administration an lo dila SO group pani nen kanin bemeka ani nen kan soi ho donani atidaya tuntum boina hian SO group nuaya helpol te hi enroll boy lo se ITLF ten malak na kalpuin UPF le KNO te hi chu ITLF kut ke angin na thokse afuzo kang diktak chuan kumsang ni pariat atangin kumsom pangalai anlo SOO to a ram inchis khatpo anla nor chuak lo mei teiten SO ming anlam fo hi UPF le KNO te hian an thelowem ni o tuna kan buaina hi helpol te demand wanga thleng ani lova genocide religious war ethnic cleansing awanga separate administration deal kan ni jok UPF le KNO te hian kumsom pangalai anlo hlo champui to hi tuntuma hi chuan inrol lo ngam se arukin ralma tonga lo chejok turan ni tin SO ming alang lo nan tribal volunteer ti in thup kan tum reng laya himanta le amit sa riata minglang du wanga economic blockade ti top tu a lang antum hi adik chia lo amit sa ngen na anga economic blockade hi hli anga yani point ITLF volunteer cell te kuta da ila anni hian thuchhuah siam jok se ti chuan tuna zo fa te movement hi helpol movement ni lovin mipui movement ani zia alang donani tuna chuan UPF KNO press note wang hian SO hnuaya omten national highway number 2 andanga antitop ta ti in meiteiten an soile dona ITLF malak dan po hi ennon atulta ni in alang pol kantam lutuk SOO ITLF korkom MLA te forum engengmo a atam e mai atu hinge political affairs mo phurnala tu tipo hriat hlei thailo khopin kan oma mo phurna hi semsomdan omse atha ang SO group te hi tuna kan movement a tangkai taka tha thove andu chuan defense le security lama mo phur sela sarkar lo dorve to su se atha ang UPF le KNO hian Amit Sa le Himanta laka mai phi fai tum nana anti po ani thaya hei hi kan thian masak atha tuntum boina hi chuan ITLF hi akhai tu anni a sarkar le kaini chu kumsom pangalai kanin dor to a mipuin minding to lova sarkarin minbum rei to lutuka mipui kan thunun thei to lo tijok tur om anni